Da gajing temu benelek ban kentiu ka sengap SIM College ke badan hamau kerwat kabala ajing syakri gipat ba lapalat lai punyo senam tam. Menteri Sorkar uba renik ton lengdok tongkar rengkat bagi nongelam ke distrik Southwest Khasi Hills. Haga pratrik ujeliu arhajar arpuar kelelej ai da kedor khas Menteri rangba gejela Konrad Kongkal Sangma. Bandawa ban itu ono ke sengap SIM College kum ke People's College. Kaniga kenhuan po gajingilam uba renik ton lengdok tongkar bat principal ka sengap SIM College uba Kedi Ramsiet. Kilekentui ke Sorkar jela ban penlong no ke college kum ka People's College. Kamtam haba ke Sorkar kela itu yaki kendai tli ki college ha ke jela kum ki People's College. Uba renik ton lengdok tongkar uloong bakalong ke bakongsan ban penlong ya ka sengap SIM College syaka People's College namar ba ke distrik Southwest Khasi Hills ke don thik tang ke college. Bad kala ajing syakri pat ba mentalapal lai punyo senam. Uloong manakaliang Konrad Kongkal Sangma ula syak skor ke jing pensengau jongki ya ke jing jong ke jaka pulih. Bad ula kular ban kemi benya halor ke jing dawa ban penlong People's College ya ka sengap SIM College. Bad an petchwai ke jing don pisa jong ke Sorkar jela. Uli itu bayakan ke college lalong try di pat ba ke mau kerwat bad kamdai satia ke belong try di Rushimet ki kenhun balang ni kinu ki kenhun. Bat kani ke college keladon ya ke arts bat commerce stream bat menta kadang penkrek ban play saya ke science stream. Uba Kedi Ramsiet ulong bahaba ken kelum dan kam bantung sasan pongut kinong hikai bat kumju kinong tray ki bamde kinong hikai ban penyak caprang ya ki kam ki jam jong ke jaka pulih. Bat sisien bel itu ya ke sengap SIM College kum ke People's College ya ke tulap jong kinong hikai on siu hino da ke Sorkar jela. Igat kum ka aks yang kanihu kalong ka haka arts kide bandon haka wai department kide bandon south league post haka commerce la kumno ko minimum kide long route league post haka sansu kalong ba santli ki post santli ki assistant professor haka wai ki department tigila bunhi kila poi ki santo nang taso ki non teaching staff .com kampun ni staff nang taban penjajah perang e college tinggi nama keruat rekat begini kinong ilam nak college sponsoring body college nilai wanang ban pesngau ya kijing.com jong ka college hamo keruat ka bangila expect insyaallah kam slam bangin yo ya kijing rap nak Sorkar te Henry haduk mentah langila yo ki ad hoc to kade Henry kirang pun kijing.com ka bangin ben yo nak ka government. Jadi kalau kita ketahui bagi layawan kini ki member jong ka governing body i don rohang ni i presidennya governing body hakaba i babu Dr. Kedi Ramsiet ya ka bagi layok benya keren lang mande chief minister but sultanat by chief minister long very positive but ni da pensutu i hadu kadno kalong importance nomor kedi tangkan ni ka college ka district ki barok we ha college Southwest Khasi Hills but kaderu ka college ka bala serb ka bala ai ki syakri ki breu kumbalai pun yusnam te ni dokumen dia kata by chief minister isku tu importance but ila express ba isku tu rekam but indang study kene but hopefully ila ban include kene ke college jongi makrwar ru kum ka People's College kum bari alam kiwe sementara lagi belum hanya ke college mengatakan People's College ini facilities kedua apa yo dak kata ordinary college but kin yo pi belum tangi dang don tang kendiat kinong hikai ki bangila yo jingarap naka Sorkar telang yo People's College kan siu ngin yok kambun ki no hikai ke namar ka bangidon kam mentah ne college ke beji ka manpower ngila don bon ke ga jing sya ke infrastructures ngila bon bha ngila yo ki bon ki chach kim ke bangila yo ke infrastructures te hendring ngirang kam hadu kata-kata de ke manpower bar kedi kata ke bangi kwa ne college